أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له، أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله، kraja hamdi ko Allahi azza wa jel ko ai talo yarachia sa elemengor. Kraja hamdi ko Allahi azza wa jel ko aso kale voz vishi medinea pravgya korolea kya kashu ke kana gafleti me kalbia. Kraja hamdi ko Allahi azza wa jel ko aso putingamen ko akva voz vishi modinea chal voz vishi me celia emidalia. Ko akva mubarek diviana salavatiem selamia. Uprala maro primeri, učitelji pekamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upraleskeri familju, upravo ashabja, upral sao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar, akaja dunjana muklen nisar aver osen sar muslimanja. Počituj me pralale ne penjale. Tari najbari važnosti talo muslimani to vel svesnost, te gradinel peri blisko se Allahea azza wa jel. Pakea da hudba katartali povik ej manushea vla čarto odnostere Allahea ovki leskeri blizina. Kuaj talo sebepja kalete makor. Soske baš o sebepja kalete makor. Morate priznajna. Ko posledno vakti nesar pošminjante bistra i vredno se dživdi pasker. Koaso Allahi azza wa jel dingala menge emaneti. Acalo emaneti je dživdi paskor. Koaso trebela te pira vale. Wallahi azza wa jel tar amari vrsta bichhagja menge pejkamberja, mukja menge kitapja, sartes pravinamen e problemencar e iskušenjencar koaso torgena ko amaro dživdipe. Manush kuaj talo durtaro Allahi azza wa jel. Dživdi pe bizo imani. But lesno perela ko provokacije, ko iskušenje dživdi pasker. Aj dve sarsu i raširimi i droga ko amarethana nikogaš na pamtingjo vela. CBP-a o manush lela upotrebinela so cel te potpunili praznina su i sile kileskeri duša. Sebebi so durisalila taro Allahi azza wa jel, mof lela sar anestezija kogika lena ili popravinena toro dan, mislinela momentalno kodol srekno of rešinja pere problemija. Tenala kera kobora širingovela o alkohol ko amaret hana. Se jedinstveno CBP-a kad ih manuš ili kapijel, ili droga kalel, so jek jedinstveno cel te na šeltaro realno se dživdi paskoro kovaj talo Angli leste. Ko posledno vakti, aljam džiko adavani vo, durtaro Allahi azza wa jel, pošminjam te la tuja dživdipa. Pošminjam te la korkori sobstveno amaro dživdipe, bizo te razmislina taro problemi ko problemi kuvaja, taro azapi ko pobaro azapi kuvaja. A kvaj talo samo je argumentacija koga o manuš dživdinela bizo Allahi azza wa jel, dživdinela čal nadvorešno forma, dživdinela čal leskoro nadvorešno like mizgle carka ličinel, a na iranela be porod duhovnost andral te sredinel,
Акава и тало само изложи бе колескоро, само уништи бе. Емодолеске акари го мануша делинена пеко трин делие. O naibare manusha, on kerena lafia chaloide, on kerena lafi sota kovel paliek nedela, paloiek masek, paloiek besh, palodesh besh, akalaitale manusha, kovaitale bare manusha kidunyen ko Allahi Azza wa Jal. O prosešna manusha, on najčesto kerena lafia čal slučke, šungjani beso desi salilo, šungjani kaja buti sarulo, kotana čona. Emisija me najtelune manusha, bizo vrednost, manusha koga nanele na verbuti sem, narodos koro lafite keren, akava agar, okova agar. I akari ga pralale na kale opkruži baja, amen, a čovaja palalem hala ameni problematika e dunjajakeri dodeka našala te komentirina ili te ocenina e samo ne javere manušen. Diken ko Ahmet ibn Hanbel. O Ahmet ibn Hanbel ektar od divesa primetinja leskeri učenikija na neko dersi. Taj sarutno dive pučelalen. Kaj sensine tu me ne rati? Kakren, o hođe efendi, Poirati beavle hoja gelam te shuna ole shukar kerge. Advai shukar manush. Togash lesker učeniki aga kren po hoja efendi boftuke na penella aga. Boftuke penella najbila čo. Dikeno cevap ita Ahmet ibn Hanbel. Na neso tekera o Allah su iskušinjale mansar. Na neso tekera lesker. Akva itale adla bare linija, bare hođa so uvek dikenas ne i gajla e samo ne umeteske. E majdve pralalem, ker jama maro džigdi petovel besvredno. A sarjam razna droma. Mangava te vakera. Nikako nas minjate pageti volja taro Allah. Kobor god te astare bila čodro. Nada našalela samo kafiri. O živdo manuš grešinelo. I ko bor te asare krivo drom. Ko bor da te asare o drome kocka koro. E kama ta koro. E najbila će bukenca. Nas minate predajnetud. Uvek mora to vesno deka i situt Allahi koja se oprostinela. Uvek mora to vesno deka i situt devel koja se uvek prifatinela tu. A som mistinga no krivo drobninga relatu džikicel samo автопатинга relatu. Na. En preku krivo drom krivinke na teđa levo desninga relatu džikicel. Jodoleske nas minate pageteri volja taro Allahi. Nas minatove pesimisti. Samo toro pesimizam koga kova. Na nemesa to rodav podelov. Mesum perdo prekušero günahemza. Akva italo nevozможно mangju Allah to prosnel. E akava lafi toro nevozможно Allah te oprostinel manju. E talo povarotaro samo djunaje so kerja. Soske džane, a čalo doleske so odredingane Allaheskeri mok, odredingane Allaheskoro rahmet. E modoleske nas minea, grešingjan, pelan, ušti, продолжим тере дромеа, a kva je talo muslimani, so mislino ashabjena grešinena sine, ashabjena pijena sine, pa kergesine teuba, pa razna vera bukja kerena sine, a kva je talo dini, a kva je talo maro Allahi, nas mineate našale i volja tartoro Allahi, nas mineate razmisline pote po te ušte protiv toro džigdi pe kovaso Allah i dinjale tu ke amaneti. A kavako raširinjovela kijek mladina, a kva itali opasno se islameske, opasno stali nacijake. Odoleske pravaleno Allah azza wa jel. Prekulesko rope kamberi alisam kasi kavela me kavakerel. Fekun me Allah yekun Allah meak. O ve Allah'ya, o Allah azza wa jel tovel tuja. Ako nasjane Allah ako pare momentija. Ako Allah italo odsutno tutar ko tere pare momentija. Lelatu ti dunjaja, lelatu to šeitani, emko kraj čivela tu tekera vaso natrebela tekere. Od lesko pekamberi ali selam si kavela men. Tarif lillahi fi rahaya arifuke fi šidde.
Джанелајске кога се најрахати, кога се најшукар, те джанело Аллах азза ва џел туке кога ковеки мука. Фе ида се елтефес елилlah, кога роден таро Аллахи, ма роден таро мануша, родинјани таро мануша холянена, мукена пе муја, за разлику Аллахи холянела ко ту лестар народеа, и ситут Аллахи со дозвинела пе те довајенде, пошто и ситут Аллахи со дозвинела пе те довен, а часо се кирација, а чаколе пари паске кереа, ковај таро торо пари пе побаро таро пари пе Юнусескоро алиселам. Ту кова со навредно линеа торо дживди пе. Кова со ништилеале дрогаја, алкохолеа, мударибаја и ретрета вере зулуменца. O Yunus aleyhisselam teri muka na ne pobari tarleske di muka. O Yunus aleyhisselam kotrin temnicesine. Ama Nabi Serga o izvori kurtuli baskoro. Arvai talo Allahi. Vale kerga e veličanstveno lafi zikri koja ispomnimo po Kurani. La ilaha illa ente subhanak inni kuntu mine zalimin. Čači paske na ne aver devosem tute o Allah i men nepravda che bium prema mande. Akalai talakla barikane lafia so Allahi naredinja e kitos ke te frdele Yunus alayhi selam ki obala. Desi sali lo paro jivdi pe Fatima ke radiallahu anha. Geli ektaro divesako poro dato Muhammed alayhi selam. Em kavakrel o modat. Dik mangebe je služavka manušni, te šajte pomoži nelman ko mere keres kere bukja. Kja dea situacija o pekamberi al-Islame Fatima povărzinela pere Allahea. O mičaj, pomeka si ka vaftut, ka daftut nešto panda po koristu tari služavka. Em dogaš ka vakrel, o mičaj. Pred te sove, triandu trindron vaker subhanallah, triandu trindron vaker elhamdulillah, triandu trindron vaker Allahu Ekber, em diko Allah azza wa jel, o pari pesar smeninela tuke ko lesnive. Em čači pas kakva desisalilo, em pala dava dive i Fatima radi Allahu anha, nikogaš umorna osetigja. A kalea o pekamberi al-Islam angela te vakerela menge deka, amarota kati talo ko dikri Allah eske azza wa jel. Ko veliči be Allah eskoro anav azza wa jel. Nikoga ma oftara dala so koven koga fleti taro veliči be Allah azza wa jel. Te na neteri pophare situacija musliman, tari situacija koga džikerenas ne Muhammedar Islam tiklo taru udar. Te mudarenle sebebi kaj raširisau islami, deka mangela te kerel hijra, ke dinge pesao kafiri e pekambere te mudaren. Ama dikeno yekin, dikeno ubedenost ko Allahi azza wa jel, dikeni bari verba ko Allahi azza wa jel. O Muhammed alayhi selam nakela Ebu Bekrea, o mušrikja na primetingeole. Na primetinge pejgamberi Islam niti Ebu Bekre, pa dico a dva momenti ki peștera e theur, ko garavgea pe pejgamberi al-Islam Ebu Bekrea, ko galete rodene pejgamberete mudaren, ko curtulingea pejgamberi kia dia peștera. Ko naredingea ko lezia dale peștera koro, o paia ko te gradno peri paujina, te dira kerela ke mushrikonengro taro Muhammed alayhi salam. Ananea mi yakva dovolno te halova, deka koga se ame Allahe azza wa jel, koboru problemi e dunjaja kere te avena menge, Allah itale samo momentalna. Amare problemi a pralalen premokola manuša so si dinjača lakova dini tale ništo. Ashabi a pralalen si dena sinakale dineske. Kerena sinele na zapja ko najbaro tartipe. Amaniacina e imaneskeriu azartu losinelenge gudlipa. E Bilale radiallahu an, dihin kakva tati pe dvaj dišinaja. Zamislim kakva tati pe azapite kerentut. E Bilale kergele. Na kergele açal dunjaja. Na kergele açal konkurencija. Kergele azapi açal la ilaha illallah.
bez razlikovsine radosno, ponosno, se opiravelas neobarite pereima neskoro. Em leske o azapi ete loskoro naznačinela sine ništo. Soske dozvolinea o problemija, o našalibe ki trgovija, našalibe familija te demolirine u korporitut. Biserian дека прему имани да и тало искушение тари страна е Аллах ескери Азza wa Jal. Angliamente sine pralalen manusha kola so bichkijaja činena snenen kodu idelja samo tot kažinem petarakia возвишими вера. Соске размислинеа штета те керетерете облоске. Соске мислинеа дека и цигара ка смиринел ту тартери нервоза. O alcohol ка смиринел ту тартери нервоза. Biserian de ko Allah Azza wa Jal ko Kur'an ila kerja. Ela inne bi zikrillahi tatma'inul qulub. Единствено величинден спомнидо е Allah ескоро анал. O kalbi asmirin yoren. Podolesque psalalen. Te coristina cala pare momenti a su Italia na mende. Amari pare pe amare bolca. Te vitkinale ne imanea cu Allah Azza wa Jal. Nasmina sa zajednica te razmislina šteta te kera ko amaro dživdipe, ko amaro mali, ko amaro sastipe. O Allah dinja tu tamaneti toro sastip. Amaneti se tu corcori taro Allah Azza wa Jal. Pazin teri duša, emiran teri duša čisto ko Allahi. Kad efleha men zekjaha, wa kad habe men desaha. Uspinjao ko amanuš, ko aso čistigja peri duša. Upropastisali locua manuș, oaso rimonja peri duša. Odolesque kera dova cu Allah Azza wa Jal. Allah te zasostinela men kolesko rodron. I se kirația ogale te duira kerel taramare kera, taramare gogea. O imani te pobedinela mari se kirație. Kera dova cu Allah Azza wa Jal te dela men o hairia kale divesesque mo hairi sae divesengor. Kera dova cu Allah Azza wa Jal tarakela men taroșeria mare nemsesko. Kera dova cu Allah Azza wa Jal te clamenge nasipi o imani te manga, cu imani te sigara, o haramia te mărzina, tarotugi o hako te nașa. Amara nasvaleno Allah neka sasla rel. Amare borcia Allah neka dira kerel. Amare çaven kolengere droma Allah neka rakel. Advaso troșigiu Allah lenge bereketi neka del. Emamare mulengu Allah cennetia nekadel. Ekulu kavli hada estağfurullah li ve lekum festagfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة شأن صفي وقال عز وجل من كائر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perene mistreno safja se safja tavtaro tamam jo namazit tove. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
سبحان الباقي دائما إلا الحمد لله. رب العالمين تعالى جل شانه والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله